معنى المجتمع معنى مجتمع تكا بلشاء علماء الدؤوت هيكا أدى جتشا مجتمع يوكا بلشا يوكا وججرينيا كناف كايجرا هاتيو قرين هيكا سني وان أرقمون هنتاني قرين دري دوبة وان نتي بؤرة دبئي دبة أتي جروف جتشا معنى يوكا هيكا بلشاء يوكا مجتمع كان إر بلآدا كان إر قد فقوتي فؤنا تناف جتشا معنى سنرى توكو مجتمع تكا بلشاء جتشون أمني توكو زمن إيرا جاللان والغرغارؤون آداتك أباتؤون ولتهدمني وججراتو أكنت وججرات سببا دين تكتيؤوت يوكا بكتكا وججراتؤوت يوكا سبتك يوكا غوستك تيؤون يوكا دلغان إساني تكتيؤون هملين تكتيؤون أرقمون ني مجايا فكيسا بلشا أكنا هواس يوكا ورّا أمس معنان بلشا يوكا بلتئي كان برا جبان أكجؤ مجتمع يوكا بلشا جتشون توتا بل او ولت أفت تن حالة لما قبض تقفى توتا إسي كيست نمني توكو حالة جرؤو هند أرغتو يوكا دلقو دنديوتايو لما فا توتا واني تك تن ولت تكا وجي قبن ولت إسان هيتو تن ياني تكمأ ولت إسان هركسو تايو أكا تاريخ إني المنما الرأس قفيو لالي بلشان يوكا وججرين المنما وججرين جارسا جارتي إرّا ورّرّا هواسرّا كأي وجبلتي سنرّا بل أودت تركان فتاة أفه تركان في أدى تنفري أدى قلت تركان فتاة تركان في تاريخ المنما جرجيرم إسات يو جلق أبنه فري دبئي تن أسديم تتنا أرجنا تقفان تركان في المنما الرأس أفه قوت أتي وان بؤا هنك أبن جتشو هندن دينيو أكما قوت أتي وان بؤا أبو جتشو هندن ديني مالف هالي هندي والكيسا هركك أبا كان هالي غارئي في هالي همالين جرو المنما جار أرى قود فؤته لما فا بلشان نما
haaroyni kun guutamu irraa fago'o wanni dalaguun isarra jiru hedduutu isa eeggata. sadaffaa bulchaan ilma namaa badii keessa jiraa hin tolu hin je'amu dhuga'a rakkoo guddo'ootu bulchaa ilma namaa keessa amma jira. laalaa adda addaa haa tayuu wanni sun waan harka namaatii baye kan dawaa yookaa qoricha hin qabne jechuu hin dandeenyu. booda keessa wanni je'uu dandeenyu bulchaan ilma namaa hanga durirra walitti dhufuu, walitti irkatuu, walitti hidhamuu heddummaata. wanni takka tan addunyaa tanarraa bakka takkatti argamtu bakka taan sossoofti. dubbii tana hoggaa bulchaa islaamarraa dubbannu yaadatuu qabna. nuti yoo bulchaan islaamaa haala kopha'aati qaba jenne haqarra jirra. haalli kopha'aa sun wanni irraa dhufe waan islaamni irratti jaarame kan bulchoota biraa hundaan adda godhu. bulchaan islaamaa gosaa fi gosayyi irratti, biyyarratti, dalaga irratti, aanaadharratti, dantaa kophaadharratti hin jaaramu. bulchaan islaamaa maqaa nama isa fiderratti hin jaaramu. bulchaan islaamaa wasana sabummaa kan taliga'aa ifirraa darba. dhaabni bulchaa islaamaa gadaa fedhii rabbiitii gajje'uudhati. gadaa heera waaqaa heera ergamaa isaa dhagayuudhati. karaa gabaaba'aan yoo jenne bulchaan islaamaa argamuun yoo islaamni dhiyana kenneefi jabeesse. bulchaan ergaa taariikhati qaba kan hamileen isaa ummanni wal horuu qofarratti, ummanni hafuu qofarratti hin dhaabbanne, kan kana hunda bira dabru. qur'aanni waan bulchaan islaamaa argameef ammallee waan argamuuf dubbatee akki je'e waltakum minkum ummatun yad'uuna ila alkhayri wa ya'muruuna bilma'ruuf. isin yaa ummata islaamaa isinirraa tuutti waan gaari itti nama yaamtu, nama gorsitu. وينهون عن المنكر توان همتو درا نما دوويتو ها دابتو هاجراتو وأولئك هم المفلحون. إسان وانسان دلقا إسان ورم الكاية. سورة آل عمران آية إبا في أفر لالي. أمس واقني أكجئ كنتم خير أمة أخرجت للناس. إسن يا أمة إسلاما الرجال أمة نبيين اتئرقميتي والنجال تنين تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إسن وان غارئتي
nama gorsitaniiti nama ajajjaniiti waan hamtuudharraa nama dhoowwitan وتؤمنون بالله واقع يوكا ربي توكيتش دغوم ستن ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ور كتابك النمه يهود آفي كريستاني odoo akka isin amantanitti amananii silaasantu isaanif irra caala منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون إسان الرا ور ربت أمنيت جرة الرهدون إساني ور خرا رب الرابي سورة آل عمران آية الإبا في خلن لالي تفسير أفان أرمو والنبلشان إسلاما تاريخ خيستي beekameen waan ayaaq abu hunda mul'isu bulchaan islaamaa kan dhuga'aa kan waan kabajaa qabu hunda eegu kan waan gadigaloo haala badaa hundaan diinati wanni walii galli bulchaa itti haajamu waanuma tokko tokko namaa bulchaa keessatti itti haajamu maalif bulchaan hundi akka humna takkaati namuu fuula rabbii duratti gaafatama irra caalan sifa yookaa tilmaama miseensa yookaa humna bulchaa islaamaa waan nabi muhammad nuu dubbatan nageenyi isaan irratti haa jiraatu akki je'an man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi namni isinirraa waan hamtuu arge harka isaatin haa deemsisuu haa jirjiiruu فإن لم يستطع فبلسانه yoo dandayuu baate arraba isaatin haa deemsisuu فإن لم يستطع فبقلبه yoo arrabaan deemsisuu dandayuu baate qalbii isaatin haa deemsisuu وذلك أضعف الإيمان sun irra laaftuu dalaga'aati رواه مسلم حديث كان مسلم تؤديس سفتي يوكا تلمام كن تلمام جبا وهندك أباتو وراك وبيسسؤو كان أما الدنيان اتجرتو كان كيستي فايدا دلقان توفتان تاتك أبدو نمني أيليك أبو هن مرم أكسما فايدا جتشا أكسما فايدا وان قلبين جالتون يوكا جبونك أبدو نمني مرمو هنجرو سن وان نبي محمد حديث دبرسن كيستي نو دبته أمس قرآني بلشا إسلاما نو دبته أكجئ وكذلك جعلناكم أمة وسطا أكست أمة جد جريس إسنغون لتكونوا شهداء على الناس أكا أمة هندرت رقاباتنيف ويكون الرسول عليكم شهيدا أكا إرجمان كين محمد إسنرت رقابيوف سورة بقرآ آية الإبا في أفرتمي سديلال
ummanni Muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu ummata birarratti ragaa bayuun nabiin isaanirratti ragaa bayuun waan jabaa waa hedduutti nama dirqu wanni inni itti nama dirqu bulchaan islaamaa ummata gaarii namni imaama godhatee jala deemee dalagaa irratti laallatu tayu tanaaf jecha wanni bulchaa islaamarra jiru dalagaa keessa dabruu dhabuu dalagaa dharraa taa'ee bakka hanqatuu dhabuu goggogee taa'uu dhabuu dafee ceeyuu dhabuu dalagaa keessatti karaa jiddu jireeysa baqayfatuu dalaga irratti jabaatuudha wajji ammallee waan diduun takkaa eehamuun dirqamaa baruun waan waytii gaxxamuu fi kaan adda baruun waan akkaan xabii'an namaa filatuun jabaatu kan bulchaan nagaya tayu'uuf akkaan barbaachisu haa tayuu xabii'aa namarrattillee jabaatu karaa jiddu jireeysa san deemuun dirqama bulchaa islaamati sun ergaa taariikaa kan ummata islaamati karaa jiddu jireeysa deemuun waan eehamuun dirqamaa baruun waan yeroon takkaa haalli keessa jiran dalagu'utti nama kaasuu fi waan yeroon isaa hin gayin takkaa yeroon isaa dabarte adda baruun miizaana ummata islaamaa ummata birarra caalchise takkaayuu irra caalaa ummata isaan godhe kan ummata biraa hundarratti ragaa bayu'uuf isaan qopheesse haalli kopha'aa kan bulchaa islaamaa wanni irratti jaaramu gadaa qajeelaa hin diigamne adaba namuu jaalatu tokkummaa hamile'ee waliinayuu harka walqabatuu walqixxummaadha mee waan dubbii bulcha'aa tanatti rarra'u tan hadiisa fi qur'aana keessatti dubbatamte laalii dubbisi fakkeessa'aaf suuraa nisaa'iidhaa aayata 135 suuraa anbiya'aa aayata 92 suuraa mu'minuunaa aayata 52 laalii dubbisi tafsiira afaan oromoo bulchaan islaamaa akka turuuf jecha waan itti akeekutu jira sanirraa wanni ummata islaama irratti jiru waan bulchaan islaamaa waaru irratti gargaaru hunda hanga dandayanitti dalaguu qaayidan fuudhaa tan dhaalaa zakaataa hajji'ii hayni yookaa haqni aali'ii wanni ollaan walii godhu wanni aanan walii godhu an
bulchaa islaamarraa tokkoon yookaan miseensan namatti dhagayamuun kun hundinuu waan bulchaa islaamaa kan fayyaa qabu tursiisuuf dalagamu. Gama biraatiin waaqni karaa hedduun bulchaa islaamaa tiisee tursiisuuf if qabee jira. Wanni rabbiin bulchaa islaamaa tiisuuf jecha hanga guyyaa borutti yookaan guyyaa qiyaamaatti isa tiisuuf if qabe tokkoffaan kan duraa qur'aana waaqni qur'aana tiisuuf if qabee jira. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نوت قرآن بوسي نوت تيسجئ معنان كنا معنان قرآن تيسؤ بلشان إسلاما زلالمي كرا قرآن أفين الرتديم هندبم قرآن yeroo hunda nama isa jala deemu hin dhabu jechu. Warri kitaaban biraa jala deemu jiraatuun wajjillee odoo taate kan lammeeysa'a islaamni jiraatun mataan isaa jiraatun bulchaan islaamaa jiraatu. Rabbiin hogguma ummanni tokko aadamirraa qabee hanga nabi Muhammad gayutti karaa isarraa maqe nabiyyi haarawa itti ergeeti karaa islaamarratti deebisa. Ammoo eega nabi Muhammadii nageenyi isarratti haa jiraatu waan nabiyyiin haaroyni isa booda hin dhufneef jecha ulamaa islaamaa ergeeti ummata islaamaa kara'arratti ittisa. Sadeessan rabbiin orma islaamatiif dinniina godhee jira. Dinniina kennee jira. Yoo islaamarraa garagaltan isintu agaagulama isintu badaa. Rabbiin bakka teessan ummata biraa kan akka keessan hin taane kan islaamatti dalagu fida je'ee dinniinee jira. Suuraa Muhammad aayata 38 laali. Gama biraatin ammas ormi islaamaa dinniinamee jira. Yoo isaan diinirraa garagalan isaan dhabamsiisee rabbiin ummata biraa fidu'uun yuhibbuhum wa yuhibbuunahu. Ummata rabbiin jaalatu kan isaanis rabbi jaalatan. Adillatin cala almu'miniin a'izzatin cala alkaafiriin. Warra orma islaamatiif garaa laafu warra kuffaaratti garaa jabaatu. Yujaahiduuna fi sabiilillah kanneen karaa rabbii keessatti qabsoo godhan. Walaa yakhaafuuna lawmata laa'im kanneen namaatu nu zigaalaa nu komataa soda'aaf haqa hin dhiifne. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حال سنقبات كنا ربيتي كان نما فديف وان فدكنو والله واسع عليم. ربين كان كنا بلأتو كان نما كنا إساحك أقلأتو بيخ. سورة مائدة آية 54 لالي.